Ngipidang sebagai pi borok syakanika channel kejungi bat hakanika video ngin page yikiniki post kibrang select thamai po Meghalaya. Subscribe yakanika channel but turn on your notification bell ru kana mo pinumdo iki videos kibing upload. Pila ban follow ru yaka Instagram account kejungi. Ka Meghalaya Basin Management Agency lanika MBMA kala palai yakanika post mentau panai arajar apsau. Bat kani ke post kalai hadu arajar tam ki vacancies. Kakateng jo kani ke post kadi village data volunteer. Kelas date lani ke tarik bakado apabila ban submit iki applications kare ulai po tarik bunai Julai arajar apsau. Kani ke post village data volunteer kalai 6003 hapo Garo region, bat 6003 hapo Khasi bat Jantia region. Ke age limit lani ke kata ke beredo kade kat prasnam bak ke bahero kade lapsan senam. Ke salary lani ke tolak kade lahajar hakshi benai, ke educational qualification kalau kumne. Peladi ban pendap yaka kelas 12. Kin kam profile ada ki candidates ki nang bad donjing tip kindiat syapang kumno ban dray ki kam data collection. Pideru ban nang ban tho bad keren hak ketin Khasi Garo lani Jantia. Pidon kam good communication skills ban tho bad ban keren. Pat pideru ban nang ban pendon kam hai ki smart devices kum ki smartphones lani ki tablets. Bak kumno ban pendon kam ki mobile applications bad ki digital tools. Ki candidates ki belong eligible bagi buka ban apply ke ni ke post pihak ban apply online nakaba pendap yaka online application form but submit yaka link juga ni ke application form ngalai po description juga ni ke video.